Elson! 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 Adliye government! Adliye government! Adliye government! Amit Shah! Amit Shah! Modi! 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 Long live! Long live! Long live! Long live! Long live! Ke North East Students Organisation NESO haka khatnyong trek nailar ke penlongnya ke jingiki haka leng kethan chitelam mingi. Bandawan ek sarkar pedang ban pentre kamno ek inalain permit haka than chitelam mingi brokowai. Bat ban penduk pendamno ek Citizenship Amendment Act. Haka jela Meghalaya ek ne jingiki ke bahe la penlong da ke KSU hakamat jong umot saanam jong uklawat kari ukyang nangba ubadan habarik point. Ya kebalawan bani shim benta de ginong yalam jong seng halang baper. Kinoy shim benta ke jingki glara ke jingtho persya ek sarkar pedang ke bam shim lale AA ke jingdawa jong patba. Bat gila pertajam ru ban penrem ya ke jingde bam sutnyo jong ke sarkar India ya ke jingdawa jong giri ulum kathan chiteram ini. General Secretary ke KSU Donald V Thaba uloong ba ke jing shong klan mongor ke dai shibenta bandawa ke sarkar pedang ban penurlong no eki khat artli ki mat jingdawa ke neso. Ki bakenthop ya ka jing bam pat pentrekam yak ILP hakathan chiteram mingi berkowai bat kiladawa bade ban pentre kamno ek ILP ban penthmai yak NRC Syajar Khandai Spasan Puwai ban pendu ono yak Armed Forces Special Powers Act Khandai Spasan Pupra ban pendu ono yak Citizenship Amendment Act ban pentre kamno mardor yak Assam Accord ban penbet uput usam jig sarkar jela kumjoru ban penbet uput usam bat kiri bamarjan ban pentre kam yak Education Policy kebedai bat kathan chiteram mingi bat banshnai ki Medical bat Engineering College ki Research Center bat ki BQA. Presiden ke KSU Lambok Starwell Marngar ulong ba kim shimla persya ek sarkar India nre ka jingkeli kami kalong ba lag sarkar India ka itu ne am ki trairi trai mulok bat ka pediang ne am ki jingdawa jong gini ki trairi trai mulok. Ulong ba kin yai beteng ban pensngo bat bandawa nre lada kim yo menta shibit nalasai. Shisen kasngi kum gajat beriau kinsayo namar bagadane kohok bat ke history. Ulong bag sarkar jela kalapa artli resolution syak sarkar India ban pentrekam ya ke inline permit bat ban pendrong yang laktien khasi ha ke 8th schedule jong kariti sin syarri. Bat gisnem gelaya indrai hadu menta 4 tip sarkar India kala ayu halor kini resolution. Chairman ke NESO Ubak Samuel Jerwa ulong bagi sarkar India kala pentrekam da kaan yak jakor ka Armed Forces Special Powers Act akathan chitelam i bergowai ban thombor ya kiri ulum bat akasan terik uleber Syajar Khandai Spaan repun riau ke sarkar India kala terbom ke jela Mizoram lengbak spy Air Force bat 4 judan ru kanu kari ke ban terbom lagi beriau di basa apo kari. Ulong bagi sarkar India hadu menta kamle AA gijingdawa ya ke inline permit ke balapalat lai posnem. Bat shimla pendrong ya ke ketien khasi ha ke 8th schedule hendrai kilai penban ke Citizenship Amendment Act. Ban kentup iki brio neki wei pat kiri bikin long dinong shong shnong ha ke than chitelam mingi barok ke wei. Hakiri kendiat sengi haswaban poi khasan tarik jong matau benai hamangayat hajuwei pat meeting sekwei pat distrik ngai ki her ki lama lairong haman lagi trumiyeng ngalet hewai ke cakang i wat ke semblang lasi dekat lama lairong ai bangakwa abandong dan ko bine kelemat kalong ngim semlaong i persya ya kata kasukaran dia hari ka jinggeli yam ta kasngi kalong hatu kasukaran dia ka itu mo ngi kum trari muluk kala priang mo itu kimat jingdawa jonggi gitu kum trari muluk kane kan ngakwa abandong kar kom perkhat perdan kan ngiep teng hadum taban tombor ya ka hok ke jongi nginam kot tang kita ke jing pen snow nginam kot tang hata jing kran hanrai nganyai ong bakane kalanti panyai pen snow panyai dawa nginam mathan kalakam dei mangiyok manta lakam dei ben yok sibet lakam dei lasai ngasong bandong cisingin tegasengi kom gajat benreu khamtam ngong ngin sajok bakaden ka hok bat ka sturi ke jongi ngakren je kata galong khamtam ki pari ki pardo pasnam bedai khon jong ko bri nyau trep ngisutu kajeng perkhat padan kelas lang ban yelam bakla ngisutu kajeng perkhat padan kelas lang pan kedat syakuwai pat handai kakwa ban yai pan kenmau sikajai penreu galong
ngihapan bu jengkeli ya ka sarkaran dia hato ka itu mo ka sarkaran dia ya ka history jong ka judgment day bro ko wei kai bang aku abang keren ya kata galong ngila buram ki perdo pasnam gila buram gila kentiu buram ya tak lama lairong jong sarkaran dia hato ka sarkaran dia ka kentiu buram mo ya ka hok chungi kitra re tremulok ka kentiu buram mo ya ka history ne ka paket jong ka judgment day bro ko wei lada ka kong ka kwa ban kentiu buram akwa ban itu balai ka maino itu kimat jing dawa artali ke resolution ke baka sarkar jala kalapa sesokaran dia kata kalong ban penteri kam ya ka LP po ka jala jungi ban penrong ya kten kasi haknet ke bapra laka no teli kisnam kita ke resolution kasokan dia ngamtup kale yu keluar kita kali kompor khat padan jong kasokaran dia gi penban baka kwa ban pendon kam dak boy pat ke bor ke jing tombor ya kan ke generation ke chongi ni hapanya keren banja kali ya history haswa bakom ke chat penreu kan syak klun hak kata kerti sensar jong kari India ujengas ke tri barem jong ke CNC naduk man step ladom na phu denga pilet nem mono hinung ilam ke isu ban lech tu ke jingalang ti po mulai petropom laptha ru bandong nai keren pensiet yo sami kejing klumar nai aiding kita kejing elang sami kejing klumar ring aku ban sai ban jubak man takas ngi kalong nganyep teng ban keren pensiet nganyep teng ban aiding nam tapan syakri ya keri bagi cai bentu ban long kita kisana kita sirang ban len nanti nam ta kamyap kamem jong keri bagi cai bentu brokowai ngakren ya kata kalong dadale bian kita kebedan kaan kam syamlah trikam kapiang kalong bat kahok dadali kinuno ki barat ulok ulak lanyaw pa kini kinong le kambian ki penken ya kan ngawan kawan ka cingkeli kalong mano ba penstang yak penken ya kan penken kinong badan nya penken mangi upat ba kitra dai te mulok ngasang balong ni don ya kahok ka ikhtiar kabor ka jungi pen persno lara kita ki masyong kabor khamtam kinok sensar jong ka jala ki blak padba lapan kopi ko mohon ngakwa ban keren ka basay na yela kai bek isu yung chat penreu bat persyang ban jalan bakla yak dakum ni gumtai namanga sutho kini kisngi la persyang yak ban penpejano la persyang ban ong ban tektino yatakimat jing dawa jong chat penreu idandro kinong mi khamat kibong labiang ka kamram ngila pendep lag jom kamram bangilah pas kata ka resolution namta ka ALP handai ngasaong husiar holok hei holok kacing renew ya kalai sen jongki kala ajan kade kamram jongki bajet tiet jengkang cepot nong ba dan hiban pun long ya kita kacing ngut lada kiong kata kade kamram juk sekarang dia ban tektik kade kamram jongki banle enteng so mandong kinong mi khmat nakajala jongi ru ihapan simlang kajikit kli ko kipari kipardo prasnam ngakwa ban keren ya kewai pat kamat kamtam hapok kacong kajala kacongi makipun kipo kecing keli gini kisngi kang menle rangdan bakali ayu kaki siu bat kewai kiseng balang kenle kasorkaran dia kalapan kre banja syakmat banti urnium kasorkaran dia lengba kasokar jala kalapan kre pandan poi ya kan tirel hapok cok jala jongi ngakwa banong nakabasay ngam don kam lentiral ngidon kam yakian banjira ngam don kam yakatam peruspa askaran dia ringidon kam yak jingim jogari baga chat mandeu brokowai kino ki bakta ki persan banjira makla ki perdebre ki agent jongko sukaran dia na jongko judicial ngaku aban ong la kabasay kan mau ne syakmat ki khot pasyet rahem jongko chat mandeu kin sajubak om dah kaktian hendak ken jubak dah kakam Macebrang Emsem Play subon si hajar ngo umplay kerkulang yangi iwai No LP We condemn long left Emslam. Since 2014, our country has been plagued
by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.